Ole pastor Lalrintluanga ti kha bung ni na ngai thak chon zum riang o kan in kan thlen chuan kan in mang tha a in chung kalu cha chu bora khip changvel iwarai ve khoya ngai kal le man tak kanu ina ti chuan o pastor nen kan lo horwa la lom ka tia pastor POV ka mitha a chuan kha mei cha ringot kha om renga te ve tak ma se mel tha em si kha min hi betlat loi si ke pathloi hi nula nau pang laka ka wai ta der chunia phone ke en mial miala whatsapp lama kaluta status ke en lama my little ti status to ke en masaber vo in nam zia kha ti ringot hi manga kanui suk veli POV ka aw vak vaka pastorin ka status en big ti in ka awa kalom zia chu pui takani kalam thul kalim emasin dadu ihla ka hlan ngam lo che ti asak chu ka ngai thla a rei lo te ya chang kamu hil veli thote kanu cha miron soi nok nok ka wang chuan ka har pha vek enge ka ti chuan thola ni mai nulai ni ve to kha ka waning tak tho chwa kin badu ma kaluta chauka a ka wa phei chuan kanuin mir ron tir ngala ina ka omni lenga phone ka khoi renga kanuin min hauma se ka ngai sak wak lawa bora khip changvel ka soi chui sha em kanuina ti shoka ka wa mel chuan min lo mel rumasin enge ka ti ve faka phone khoi reng lo khan na te hi jong vero amma ina soi ngai tap si lawa o kanu na chu ka jong ve reng ka mulo ni hi phone chu ka khoi le te daya in ti thoveng turin po na ka chuaka boruak chu ka hi wangwanga ka te kwal mai ho ka van pe lo tak em tlang chu ka thlir wangwanga pastor hian enge ti ve yang le phone la chuakin tlang chu thla kala a status ngalin enge ti ve ang le ti hi ka manga dar nga rik chuan in lam chu ka pana in ka thlen chuan kanuin min haule phota chokan e ngala ni mai ruma ka ommial mial lai chuan ka nawin miron kawa enge ka ti haka anuina ko chelom kan pani chuan ruma tang chuan kan chuaka sitting room ka valu chuan pastor hi lo oma kanu in boyi pastor yan na pe don che phur za chuan atia min van thong mai tak kapa ka vamel chuan miron nui vor vora soitur ka shat lo ema wang chuan kalu thak lo pui ka hiat taringot kanu bulloka chuan ka thu thlaveya pastor le kapa chun ti char chara kanuin thing puilum turin min ti wang chuan chauka chuan kaluta engna nge min pek don le thingpui a so chuan ka siama thingpui ka va pek hlom chuan pastor nen kanin ai kan tek chang te e ka va zak mai tak ka hoi son ngal dai boyi in ha tho tur chu pastor te in hi ti fai sak tu tur adu wangin miron betopa chuan nang ma hi ka ti ta top afa te po om sakan ngai do na I hu phurem ka pai na ti chuan hu phur vak love ka ti supa zep mya lo chang ka hu phur ve hle ya maste pastor ka mu zia do na wang chuan ka hlim le lo ya rei lo te a chuan pastor po ho ve thei sham kanula in thla turin min la ti ta deu pon thleng chu ka thla ve kha anunga ka zui det ta engma soi lavina lakal zui dai le ngal ma se ka hlim tho zin ka tho chu voina changin pastor te na chuan ka tho to do na wang chuan ka tho ma hle ya kala phur em zui chauka ka lu chuan kanuin e ronga lo bol mol to a ka pui ve vat kanuin min mel le zuk thin chu ka muru reng kapa po zinga chong chai po lo ho ve to a vok cho ka pek zo chuan chok e kan siam hal ma ya ka nau thwa mi la chu kai tho la ngai zui ruma ka lu chuan alamu tui hle ya anunga chong ka beng vak thwa mi thoro cho kan e to do na nia anunga chong ka beng vaka u ana athu chwa ka min me room lo khan imai dikha va phi faila cho lo e ro ruma tang chong ka chwa ka veli taima angche kanu chan min cha mol dar som vela chong pastor te in lam chu ka pan nak ka pastor te in ka thlen chuan nun fela le ro sanga chwa miron pan vat anu kan ngai lu tuk che an ti chola an pani kai chung chuan in chunga chang ka kaluta kan lu cha chu pastor chu lo thukur veli chat devin in thok don ya ati supa lu bung tin nun fela le ro sanga chu ka in fiam pui ta daya pastor chwa chuan in level chu ka ti faya nun fela le ro sanga la in ti boy ve chen bok nen ka che hlei theilo nun fela le ro sanga te nen chuan kan in fiam howa
achang le in level chu katifaya no pang ka ombok nen chuan ka ha ve hle mai pastor chu dam lawa kana wangin a chuaka chuna chuan nun fela le ro sanga thil eitur ka siam saka pastor po lo ho to nu pa kan ang tak zet aka thil ngai to mai mai chu veli no pang chun felim pastor ina ti chuan o an fel dun lutuk kalau ti vata ro ma lut ta dai ke po chat kanota nun fela le ro sanga tela an vei chen bok nen a fai mo khop mai thingpui ke in lai chuan pastor po ro matang chuan a lo chuaka kamel vat awa mel thamai mai tak tar me ta vo a kor dum le ke kor grey ha a kalau mel reng anyang alo khu khat khara ka har chuak zok ka zak lu tuk chu hnoi lam ka bi ta daya ka mai chu sahat hata a sen vek karing anu bye bye min bye bye lawa ka bye bye let ve ngal ka ngai ru veng veng in ka thlen chuang kanun mi ron pan vata a thil soi tur chu ka shelok ngal iche swalim nge za thak de tin I omem a ti ngal jung sunga ning za chuan engtin ma ko omlo ti in room lam chu ka pana khoma chuang ka mut thlan noka vo in thil thleng ka ngai to chuak chu ka zak lu tuk chu ka aw kanu chu lo tan lut vata veli enga tinge a ti chuan engma ka ti chuan aw vak vak za su mi chalan lo lut ta emo ka tia mol thei lu tuk mai a chuak le ngal dai chu ei turin mi ron au ta ka chuan in thak sok sok in ka chuaka ka pain tong china nei zo chuan chu kan eya thwami le khazir tir tu in turin ka pa in min tia kan ner na sa te e ka zir tir pe lo sin le cho kan ei kham chuan kanu pui nga sok sok in thwami chu lekha ka zir tira phone ka khoi mai maya pastor in status alo nei ke en wat an pa fathalak chu manga an mel thatlam zia chu ani nang pa fa hlum si dar so marik meu chan thwami ithiam tu em ka ti chan o lo ti ve maya kamuta chwa tu em awang chuan room lam chu kapan ka tong trai zo chuan kamu thlangal pastor swang to chong chuan kamu hil riai riai jing ka thau chu kamu ta tha em ema kanui reng mai kanu point mak min ti mel zet thian mi ron en le zeu zeu thin chu ei kham ve le chuan pastor te in lam chu kan pan nak nak ka an in ka thlen chuan pastor chu po na lo dinga mi ron mel chuan zam ro zet chuan ka kal pheya ka khur thei hialin ka sha abul ka thlen chuan ni zani mu tha em a opa zet chuan atia o ka tiringot in chunga ka lut ta daya non fela le ro sanga chun lawin fiam du na mi ron mu chuan an khek chula min van ti lim tak em veli kanu le pan lo zin do na voksarep le nei sha em pastor ina ti chuan o sha e poisa zanga chu mi ron pe ya voksarep zor na chuan ka kalvat nu chungi te hian an zwar thina a ina hian an zwar ngal mai zel nu chungi te in ka thlen chuan nu chung voksarep ka lo lei don ka ti long longa veli aw vak vak zel su nu chungi nen hian kanin ngam hle ya voksarep mi ron pek chuan tu ta tur nge ti min zota pastor ka ti chuan inin nei da yange o fiam thu hian ati ya nia anu pui ni ka chak te mai ania fiam thu chuan ka ti ya kan nui du na je mya lo chuan ka chak reng pastor nu pui ka ni chak lutuk ma se ka va phu si lo em pastor te in ka thlen chuan voksarep chu kan siam ngala an tam ne na tui em awang chuan an tam chu ka thlaka arim chu va tui si em e rong chu ka bol nga sok soka pastor chu anu le pa shwai do na wang chuan na chuaka e rong ka bol lai chuan no pang chap ri wang chuan ka thil ti lai chu ka topa sitting room lama chuan ka kala nun fela lo chap nga tinge ka ti chuan ka shelo alo chap ringota ro sanga jok chuan ati ya nun fela la chu chap na sa boxi a chan ka zo lai ning ma soi du boxi lo thlem ka tum pona du boxi lo a mai chu sen vek to si na nei ani ka ring to ipumana em ka ti pona lu thing boxi nun fela ka thlem lai tak chuan pastor chu lo thlenga miron melvat nga tinge cha ati thum bula ka shelo ka tia nun fela chu lak mai tum pona du boxi lo pastor nunga chuan anu le pan lo dinga boya nga tinge anu chuan atia ka shabik lo pastor ina ti sup ka chome chuan ka thei ngil dai chauka a chuan ka lut ta fata ka chome chuan chu lo u trep pastor nu chu ron luta miron be siam siama no fel tak chu nyang anu nen kan ti ti lai chuan pastor chu lo luta non fela chu lo poma ru mai mu thei lokem alo ti sup
ka thut na tang chuan ding chuakin nun fela chu kapoma amu hil tui khop mai an room omna lama chuan ka kala khuma chuan ka muta anu min mut pui ro nun fela na ti chuan ole ka tia ka mut pui ngal room atangin ka chuaka pastor chu erong alo bol makti zetin ka enreng lai chuan alo hoi phei ta thut mai ka hoi son ngal dai za zela badroom ka lut taringot ka om chu ka dom wangwanga amit mengmoi zetamin en khan ka thin phu rang ngal hle ya ka maya sat ema wang chuang ka mai chu ka phi taringot badroom atangin ka chuaka pastor chu anu ne nan ti du na an soi tui mel ema wang chuan chome an chuan chu ka ena alu kan chu pin to wang chuan ka off thoi ka ho thei to em dar nga rik to wang chuan ka zot taringota anu nen chuan an lo hoi phei ruala o I ho theyang ati tak supa chuan man mo zet chuan in atangin ka chuaka in lam ka pan nak naka kanwin min haule don chang lutuk in ka thlen chuan kanwin ka hot lai ti chu min zot tari nga pastor nu local thu te ka soya roma chuan ka lut phone ka en chuan pastor status chu ka en wat anu nen an lak dun na chu manga kain bwa zo chuan chu ei siam turin chauka chuan ka luta kanu nen chuan chu ei chu kan siam nga sok sok chu ei khama kan ti fela kanaw la hi engma ti tum lo reng reng mai kaning tla zel ka seng fai zo chuan ka pa thing pui ka lum sak le a ka khoma chuan ka mu wang wang message te la hi ka dong khat si hui ham status ka apve chak ta tlat mai email ka mu chang te hian ka khovel hi apar vek zelasin inui mail moi zet khan zuna ne ya imit mengmol kha ka tuiral vekin ka sha ka du na chemin pomsak vela ka ti hi ka apa minute nganu vela chuan pastor chuan ka status en tamai ama ka ti chan ti po shi om top si lo jing ka tho chuan ar cho ka pe wata vok cho chu kan wena lo pek za to wangin ka pe ngai to lo dariat vela chuan cho kan eya ka pa po smart zetin in duanga kanwen chong chai na man zo chuan cho kan eng ka sok sok dar kwa vela pastor te in ka thleng in chung ka lut cha chu awan nok rem rum vele non fela cha mi ron pan wata anu apa chuak loka apinen chau kan oma atia pastor nu po ru ma tengin lo chuak ve cha mi ron dui sen senin ilo vocal ma ve kanu nen an vain ang lo tak azai dam ngatang nia katitaring ngota no pang toys bel chu katifaya reilo te ha chuan pastor po lo ho min en zukin roma chona lut ta daya ka en ringot a thin rim mel ro puisi pastor le anu chon chuak lok do na no pang nen chau chuan kanom ho in chung nok vel chu katifaya no pang la in antiba le ngal zel ka ha emo wang chuan thu thleng se ya ka thuwa no pang tila chu kabula chuan lo thu ve bok anu kan bula lawam ve to la ro sanga chuan ron tia nun fela po chuan nia anu kan bula lawam dai ro chan dan tur ka vashelo tak ka enton chen ringot chan be sei za chuan min en kar si a paina phal lawang ka ti taringota a phalang kanwi ringot an muta chwa wangin an ruma kalu puya pastor room chu nuam reu phiana a fel fai khop mai ro sanga le nun fela te bula chuan kamu veya zai ron ti tlata wangin ka zaya keipo kalo mu hil ve da yanyang kamu manga chuan tui mu hian ka muya miron fopa nuam ka ti phian zui anu teria chuan kaming chuaka no pang pani cha miron dui sen sen thau toro miron pot vak vaka keipo ka thau chuak ve ke hi pastor khuma kalamu zui ka fa zak mai mai tak ruma tanga ka chwa chuan pastor no cha miron dui sen sen na pastor po sitting room a chuan alo thu kain thlashung tak zet veli imutu yem pastor no ina ti chuan o ka tiringota lai zet chuan ka ding reng veli I ho thei to o pastor ina ti tak supa chuan ina tangin chwa ka rwal ngala in ka thlen chuan kanwin min tir ngal vok cho bok pe turin ala ni zui kaning lu tuk chu ka tho hak kanwin alo sian yang chu borak hip chang vel I pe lo hian tho hak zel su khamo ko om dan thleng hian engki ma shingal vek zel vok cho pe turin in hnung lam chu ka pana vok cho ka pek lai chuan kanu bokin miron ko le to ka waning tak em ka aw vaka kanu in aw vak vak su in chung ka valu chuan pastor te pa fa chun lo oma ka phuvel zuk le ngal anu no pang pa ni chu an lo tlan phei ngala pastor in min mel ve cha
miron nui zui suk ka au kha sha ni shimang borak hip chang vel ivan mol tak ti in ke in hawa no pangti pani nen chuan room lam chu kan pana room kan lu cha chu ka khuma mutan ruala ke chu room atanga chuakin anin tur thei tui ka wala a anu nga tinge min ho san da ya ra sanga jok chuan ati ya ka ho ngai to lom ti in ka changa kan pathum chang kan in fiama pastor chuan a fa te chu ron ko ta ka wangin room atangin kan chuaka ho antum chu no pangte chun chap don tamai apa anui lo ho ve mai se chapliam yam chung chuan ra sanga chuan ati ya nun fela po chu ti tho kanu le ka pa ka va en chuan an khongai mel le a pastorin a theilo ati po cha min kwat thlat kami tuit ling ve pam pastorin miron mel chuan ka mel let ve ya kanin mel reng lai chuan boyi variak mai ro ka paina ti tak su pa chuan ka pa chu ka va mela I phalami ka ti chuan o no pangti chuan lim hle a kan pali chuan an in lam chu kan pana kamomanga bok chuan tui mo hian ka hmuya chuan alo fop le a avanuam tak kadu che veli ati supa chuan ka har chuak kabula chuan tu man om lova no pangti ka va en chuan an lo mu hil tui hle a sana ka va en chuan jing lam dar khata lo ri to a ka zuna chwa e ma wang chuan room atangin ka chuaka pastor chu sitting room a chuan alo thua ka va phu chiang tak min la ron nui suk zui ka zung zo chu pastor om na lama chuan ka va phei ve a paper nen hian alo om no ya va mu le ro ati sup chuan kamu thei to lo ka har to hi chuan kamu hil thei to lo ka ti ya engma soi to lo ti tur awang bok nen ka phone te kan en kwal thula thil ka lo zot che ka ti chuan englam pang ati chuan ka ngai to awang wang du deuh ka nei amo ma se ama hian min du ve bok si lo engting nge ka ti ang ka ti chuan mi ron melin kalsan mai ro ani chuan ka kalsan che ngai ni chu ka han mu tu nge ka ri ro chu na ve det room chung ka lu chuan ka om ka dom wang wang ani chuan nak tu ka tangin ka bangang khwa war le chuan ka hong nga la in ka thlen chuan kanuin min biak na po ka chang lo kanuin makti zetin min en ti po ka mureng khuma ka mu chuan thil ka ngai to wang wanga na zon ka ngai to ni ma se engting nge na chu ka mu ang room atangin ka chua ka pa chuan thingpui lo in mek pa aizola ko omdon na ka zong du ka pa chuan makti zetin min ena veli heta po na omreng kanuin alo tile pekto o nu heta hi chuan na sang om hleinim aizola ko om chuan na po ka mu ang ka tia ka pa chuan phalwak lo ma se ka dil renga wang chuan a phal ve sham pastor te in ka thlen chuan an lo boy hle a veli ra sanga khwa sikna salu tuka damdo in kan pandona nun fela hi lo om pui ro o pastor nu ina ti chuan ole ka lo om puyang pastor chuan ra sanga chu lo pom chuaka nun fela nen chau chuan ina kan oma nun fela po ngoi ve reng ra sanga om na min zot renga damdo ina om thu in ka chang ve mai zela motor thom ri sha chuan nun fela chu po na chuak wat pastor ama chawin alo ho a ra sanga chun lo admit ringa hospital a ken tur chu ka boy puya tui mo hian ka hnunga miron kwa thut ka va phu chiang tak reilo te cha pastor chuan ati supa ka thin chu va phurang tak ka om ngai reng chuan ka oma ka chingam to lo shim shim a tholum le hak thin zep me lo chuan ka lo hlim ve reng ota apa tiri kan sha chuan min kwa na tang chuan a kal son ngala nun fela chu lo lut apa rasanga lo ho chepem hospitala om thu in pastor chuan a changa ngoi reng chuan an pa fa in biak na chu ka ngai thlareng chuta pastor chuan miron melin anui suk rangza chuan room atang chuan ka chuak wata tlaya ni chuan ho turin ka insiama in ka thlen chuan ra sanga damdoi ina om thu te chu ka shil ve hlama in bal turin room a ka luta pastor khan nga tinge miron kwa ringot le ti ka ngai to chu ei turin room atangin ka chuaka kanu in nula ve si that chelu tuk mai alo ti le to kha cho ka nei mol mol lai chuan nu pathloi hi nei ta angila apo yem kanuin miron mel wata mo su cho kha e mai mai ro ka pai na ti ya o pathloi po ka nei thot mai theya ka ti le sham borak hip chang vel pathloi nei vai chuan ka fanu tan ka pom to lawang che kanu chen hi chu opa ngai de pon min be thei reng thosia tho makin sitting room a chuan ka lut ta ya veli ti taw lo khan choi nei seng fel ro thu pe o za thiana ron ti ya thok kalawak
thleng ka sil lai chuan kong khar kik thom chu ka sha a ka do chuan lo lu dro ativat pastor hi lo ni ringa kawa mel chuan miron mel zuk thleng ka sil zo chuan room a chuan ka lut ta daya kanu in miron ko thom po ka shereng earphone wa in hla ka ngai thlat ta daya kanu chu thin rim to ngotang chu kalo mu hi la niang ka har le chuan zinga lo ni ther to tho chwa ken room atangin ka chwa chuan kanu in ni zanang khan to sung che atiram maka thingpui chu chuangin zung turin room a chuan ka lut ta daya thingpui ke in zo chuan kanu e rong bol lai chu ka pui wata minzil le mol mol kapa pon committee zo to a chu e kan siam wat kanau thwa mi chu kai tho turin room a chuan ka luta abenga chuan ka pot wak arak wak waka kanui min hau pha le ta pastor te in ka thlen chuan pastor nu chau chu lo oma pangpar tu ye lo pe ya ka va pui wat nun felan min mu cha mi ron pan wata min mu chu ahlim hle niang anui ver ver pastor pov apa nun fela ka ngai tu e chau za thian ra sanga chuan ron tia voina local don ka ti chuan anui ver ver amu hil ngala veli ringot ka ngai tu a ni e he nu hi ka du tak zet engtik lai tangin nge ka du ti po ka shelo alo thleng ve top mai pathloi ka nei wang hian ka insit ve thin mase ka du na hi azwal tol tol boxi veli pov tlai lo ni chuan ho tur chuan po na chuan ka chua ka pastor nen kan in tok cha miron mel wang wanga ka lai ema wang chuan kal ka tum chu ka kutalo chelwat veli ka du che kamumanga ni em engmo ba noi chuan ka tia nui sukin ka du che ti in ka moya chuan ron fop tamai kamur chuak vekin ka sha voi khat na ni wang chuan ka do topa min chang ve let vela ati supa ka thiam ang chuan ka fop let ve ya ka tai ni to ati le sup chuan ka hlim lu tuk chu ka nui ver ver lim ze chuan in lam chu ka pana nu ifanu ka hlim zia hi ka nu chu ka kwa a tei ve chuan ka boyania nang chu hlim lo lai nei ami ruma chuan ka luta khuma chuan ka mu thlan nok ka mu mang mai mai ani ang ti ka hlau ka khovel hlim zia hi ti in ka status a pastor chuan alo viung ma saber cho e lai te chuan ka nui reng ka pa chuan min mel zuk zuk thin veli naktuk zana izai don ka pa chen hi chu o amma tika mi shil turania tuna engting nge hla chu ka thiam manang apoi lo ka thiam sa ka sale topang zan po ka mu thei reng reng lo keima to ka chuan ka hlim e masin kalo mu hi la nyang zinga ka har len chuan dar sari lo ri tep to a chauka ka lu chuan tho har theilu tuk mai kanu chuan alo ti wat ner sakin tui chu ka ina zinga chang to in min hau hi chuan ka mu to of fexel archo petur chuan in hnung lam chu ka pana archo ka pek zo chuan cho kan ei ngal angai te chuan pastor te in ka pan le a in chung ka lu chuan ra sanga chuan mi ron ko a anu ka dam vek to a ka valom tak em pastor ka mu chuan ka lai hle a mulo derin chauka a chuan ka lut ta dai ka thin la chu la phurang em zui chuna chuan chaw ka kang mai maya ra sanga le nun fela chuan in fiam du na anin ngai to hle nyang chaw ka kan zo chuan no pangte pani chu ka kawa an local rang khop mai anu atui an ti le thina aruk tak chuan ka lim ve hle achan po ke hi ei siam thiam lo per kanyang until ei na chu ka sil fai li a pastor nu nen chuan kan ti ti du na pastor nu pui lui chung chang vel chu soya kalo ngai ru khop mai afa ti aina bial pa chu thlang zo ka pastor tan chuan avashi om don em pastor chu dam lawa kanarin aina lo ho har phian zui tlai darli rile ta ho tur chuan ka in sam fela pastor ka ngak ru deuh khania mase lo ho mai boxi lo nen ka ho san ta dai in ka thlen chuan kanui na ngai te in men tir le a ka vaning tak ka pa chuan veli karlia aizol chu kan kalangai do na ka pa chuan ati supa enge kan ti don ka pe lo lo ina tur kan boy pu yang chu ka pa thil soya wang chuan ka vaming phok tak pa ka pe lo ka ti cha chu bora khip chang vel ka pe lo ti soi me su kanu ovin zat mai hian alo ti ya ninom min vin vak zel mai chopo ka ei tui lovia ka thil ti engkim chu atui lo vekin ka sha zan ka mut don pun pastor karsan tur ang ten ka in ngai vela kamu hil theilo chu phone kan en le thin ka vaning tak aizol kal chu ka she tak zet la play chong kamu hil ve ma ya
veli kanu chuan ka rum kong khar chu lo kik vak vaka sana ka en chuan da ruk cha la ri zui thawro kong khar kik pa chuan lo ang vak vaka muthil thei po ni to lo ka tho chuak thei sham ni zan ka mu tha thei bok si lo ka lu chu rit bur maya alu hi lo ka ngang che ka va bazar lo ka nge kanu chu chuak nga la pe lo se chuan alu chu ka vela ka pa lo tho chuakin thingpui lumsa chu ka pe vata alu ka kan zo chuan ar cho peturin in hnung lam chu ka pan jing chu e khama chuan pastor te in lam chu ka pan le a pastor te in ka thlen chuan ama chawalo om karle chu chol kala theyangim in thlashong zet chuan ka tia meron mel vatin ngatinge ati sup chuan ka soi ve maya ani chuan aizo lai om to don ani mo ati supa nia ka pain na thok turin min du sia kanin min boy pui sak do na ka tia thomno chu ka suwa pastor mel kha lungai mel angten ka mu boruak hip changvel pastor ringot ngai to su ti in ka infuya mani lo khan ka du che ati khan kalom viawa mase min du tak tak po ka ring lo chu tiangvel ka ngai to chang ka mit tu lo luang ringota boruak hip changveli chu amit tu luang ve ni chu mitlim thei tak chu pastor larin nunga wangin amit tu tla chu ni sia naktuk mai chu aizol kangkal ni chu ni taringa nimina changkhan pastor teina kakal to lova ka thom no ken turvel chu ka sam fela kani chuan na chu min mu saka chu po an office assistant ania lo a that pia lama thil ti tur om vak don lova kapu tur chu azin ring wangin kapa in chung in khom manga keima tan min chong trai sak ang mai hian ka nga ya zep mi lo chang ka hu phur hle chopo ke ei tui theilo ka cha lo chuak ringot bok nen ruma chang ka lut ta daya phone ke en mai mai lai chang pastor ya mi ron bia a tluang de minikal don ya o ka lo chong trai sak ring ang che a message ringot chon ka mi tui bok chu ati luang le a pastor thalak ka nei chon chu ka en rang pastor chatte min lo om ro o ka thei ngil ngai le wang che ti in ka mu hil nga la jingdar nga vela chong kanuin mi rong kai tho avo emo wang chon thom hnulum lam chu ka ha a kapa nen chon sumo a chong kan chuang dun taring mai kanu chon tluang de bin o ami tuit la tur chu shule sewa pa hole mayang kan tlan chwa chong ka tia holove nai tho to don kha ati chon kami tui chu lo luang thla a zep lo chong kanu ka ngai ngal em min hau pe viau ma se kanu chu ka ngai hle a hole mai te ka du dar ni vela chon aizol chu kan thlenga kani chon mi ron hwa ka min mu chu veli ivalian to ve kanwi ringot anin lam chu motor chon kan pan jela aizol hi ka kalvoi khatna ni wang chuan ka hok dak hle rin ain aizol chu puya kani te in ka thlen chon afa te chon mi ron pan vatin min pui ngal jung sung rin ain kani te chon hau sa se ka anin chu pui hle a kanin te chon nep takani in chung kan lo chang pui takani engkim chu achang kang hle ya a fel fai si thilwar an war hle ti chu ka shengal tlaila malo ni chuan eirong chu ka bol mot mola pastor chu kari ruwa cham reng ka kalsan ang mai hian ka nga ya ka ngai veng veng mai erong kan bol zo chuan in bol turin ruma chuan ka luta kain bol zo chuan chu yan lo siam pe vek to in tharung se chuan ke eya kani chu tong bor bor kani pasal po fel khop mai chu ei zo chuan ka ti fai pui vata thing pui andu wang chuan kalum le ri veli I tho na tur hi ipate te company ani dona icm thing pui in pa chuan kani chuan atia cmm lo ve kalau ti vat thing pui an in zo chuan ka seng ngal vat ka chau em awang chuan room ma chuan ka luta phone ke en pastor chu lo online na biak chu ka chak ma se ka zak deu belo chuan youtube ke en te daya kalau mu hi la nyang ka thole meu chuan jingda sari lo ri chep tho chuak vatin chauka a chuan ka lut vat kani chau hi lo oma ka thoma lo sha chuan a lo hoi phei vat iwa thoma ve thingpui hi min ron pe ya nia kamu thei to lawa ka tiringot daria tarik don chuan an fa te chon lo tho hlama jingcho chu dar kwa kan eya naktu ka kapa ho do na wang chuan bazara duwa kani ho nen chuan kan bazara bazar chu pui rem rem khop mai kapa chuan kanu kor tur te leya kanau tan chuan kormoi chata leisak pa min lei vero kapa bengbula chuan ka ti sep miron melin angai lo katum maka
kan nawan duat le lu tuk hi ka ngei lek lek zel kan ho chuan ka ha ve hle ya kani chuan juice in tur miron pe vat ka in ngal khol khol ka tui lo hal hle nyang darli lo rik chuan e rong kan bola midang ho chu an lo ho hloma kapa chuan chung in khom manga naktuk mai a kapa a ho do na kalunga chele hole mai te ka du rum rum chopo ka e tui lo ka kham ma sapera kani chuan eitlem hle mai angai chalo ti chu ka mu thei chon ei kham chuan kan seng fel nga zung zunga thingpui kalum le ngal atu ka chuan kapa howa ka chap chep le ngal voi khat kom shan na turani wangpo niang kani chuan min chong thamwan mol mola in kan thlen chuan kani nen chuan pangpar kan buai puya rin ai nuam ka ti hle kanu te ka ngai rum rum mai chonu lo ni chuan thingpui le chang kan eya naktu ka interview ne yangai ve do na wang chuan ti dan turvel ka zir lo ka jing ka thau chu voin interview tur chu ka hupur ve hle ya chopo ka e tui lo zo vek pate nen chuan kan kalwala company kan thlen chuan thok chun tam ve hle ya interview na mun tur chu kan pana interview la chun tam em le ngal pate chuan min kalsana borwa khip chang ve li kaming an lam chuan midang ho chun nui hlama zakdu me lo chuan kaluta mi pa pathum vel hin oma an la mel tha em zui chutiang ngai to turani lo ti in kalu ka thing vak vaka thatak chuan ka chang ve zela borwa khip chang ve li ti hi ming tak tak ani em alaya thu chuan ati sup ani thu in ka changa interview ka zo chuan borwak chu ka hip wanga ka hu phur ai chuan alo ol samje hodan tur ka shat lawa bang chuan kani ka phone taringota hodan tur vel min shil zo chuan bus stand omna lam chu ka pana basa chuan ka chuang vat chan mari o poisa chu ka peya la ngai thapa chuan tuk vera chuan ka dak chhuaka pastor ka ngai veng veng in ka sha non fela le ro sanga te po ka ngai tak zet min zong na sang chu o chan mari bus stand a chuan ka chuka kongka cross tur cha chu motor chak zet thi lo tlana miron su in ka khomu chu thim mup pastor Lalrintluanga-2 apa anu hinga tinge local to lo ka fa te pani tap chu ka en renga ke po hian ka nga yasin anu chu zin loka ka ti chuak thei shama kanu ho to si ka boy thei hle ya pastor ni zet thi zong alo boy thla ka ni hi fa te en kol ngai bok nen e rong chu ka bola alu le dal chu ka siam ta top ka du ber bok nen ka siam tluk tluk zel thin ka fa te cho ka pek zo chuan cho ka e ve nga la ka phone ri ka wang chuan non fela chuan mi ron pe vat pahminga hi lo ni ya ka pick up vat a thil soya wang chuan ka cho e lai chu ka top chang hle ya veli chu accident awangin damdoin an pan pui ti alo soya a serious hle ti asoi keipo insiamin ka fa te chu kan chen oma ka da ringot veli te in lam chu kan pan vat chun zom le tur